Deste ljudi, ja sam Farija Srbin i nastavljamo Beniše, gdje smo stali. Naravno, gdje smo stali. Ja zaboravio sam, nisam davno igrao ovu igru. Nisam davno igrao. Stvarno. Ima jedno duže vrijeme. Ali sad imam, kad imam vremena baš da se naigram lijepo. Gdje smo stali, ono beše, treba mi drveći tako. Drveći. Sad će se plantovac i sve, hrana lijepo ide, smanjuje se pomalo, ali sad će to se vratiti lijepo. Malo smanjuje, nema veze. Tu imamo svašta. Ja mislim da čak im kukim loks. Samo što nije gotovo. A summer. A sam što nije gotovo. Log 39, ja mislim da imam dosta, ali sačekat ću još malo. Predonio cekov, sve treba mi. Sad sam teo da uredim, ja se namjestim još malo kuće. Treba će. Nemo će negdje baš da će lijepo se upoklapati. Ja mogu ovako ovdje stavljati. Počeš nekak drugi da stane kući. A vratit ću ovako. Morat ću ja i ston uništiti. Ne treba mi ovo ovdje uopšte. A ovo ću morati da nestane. Sad imam dosta logsa. Imam dosta. Da, prvo da ovo unište, pa ću gledati da stavljam kuće. Ali mogu ja već ovdje da stavim kuće. Nije nikakav problem. Ovako ovdje jedan. Ću malo pauzirati. Sam dok one poprave. Kao one nameste. Ja sad idem krenuti. Sad ću to se krenuti. Šta je to beše? Forester Lodge. To je ovo ovdje. Aha. Dobro. Imamo 4 imamo. Koliko još imamo dece? 8. Sad vidim koliko su napunjene kuće. Pa ti pravo kažem baš su pune. Da vam pravo kažem. Da vama kažem, ne nekom jednom osobi. Još su napunjene su one. Sad ću ja morati to lijepo da rešim. Evo namislili su ovo, sad će oni krenuti i prave. Imam buildere dosta. Evo stavit ću tu još jedan builder. Imamo koji laborer za spare. Forester Lodge. Koliko imam? 2. Još 2 ću staviti. Ovo je brzo, vidite kako je brzo ovo namestili napone let, ima 2000, to jest 3000. Ajde ja da pauziram ovo. Ja ne želim da su tako dugačke epizode, zato što ja ne volim baš puno uzima mesta. A mi ne treba. Znači, želim ako su kratke epizode, brzo renderujem, brzo uploadujem i tako isto opet renderujem, uploadujem brzo sve, to želim, a ne onako treba mi pola sata da uploadujem. Zato nemojte očekivati mene dužu epizode, od preko 10. Stvari može 11, zavisi, ali preko 10 ne može baš. Što vi namistili više ovo? Koliko ima dece? 9. 30 osoba. Treba mi više kuća da bi bilo više dece. Znači ako neki se venčaju, zajedno budu, zato to mi treba. A, izvinite. Znaš što me malo boli grlo. Kako dok ovo stiglo? 27, 28, 30, 31. Ljudi, ja ne znam šta ću raditi za 100 subscribera special, možete vi da mi stavite in the description neki sat vremena kao special, ali vidjet ću. Znači vi stavite što hoćete, ne u description nego u komentare šta želite da bude za 100 subscriber special. Ja ću to se potruditi da uradim baš snačno na 100.
Dobro, sad mi nastavimo da smo. Evo ima ovdje još. Gater, tu ima još ljudi, mogu da se usele. Ne još mogu da stavim. Sve ovdje namestili. Jes, evo ga. Ovdje ću prvo da isečem. Ne, stavit ću i da plantuju, da se sve rade. Neka sve rade. Ugaj koliko već ima inventori, kakav je. Namestit ću ovdje još 2 kuće. Tako tu. I ovdje. Taman da može se prođi, ovako čekaj. Ovako, tako može se prođi. Tu ne može. Ovdje već možemo namestiti mine. U stvari, koliko je mine? 48 mine namestit ću ga. Treba će mi. Ali prvo ću da namestim kuće. Prvo mi trebaju kuće. Sad ćemo ovdje isto namestiti nekoliko kući. Prvo mi treba ovdje stockpile. Evo ovako, stockpile će biti pored ovog sranja. Pored barna. Prvo treba mi malo više ovih, u stvari ja namestit ću barna ovako. Gdje ga stavim? Tu. I ovdje pored će biti stockpile. E tako. I tu ću onda namestiti nekoliko kuća. Ali mogu se tu da se prolazi? Može. Sad ću to sada removuju. Namjeste ovdje kući jesu. Vidite ljudi kako smo lijepo krenuli. Kad se lijepo kreni na početak, pogledajte ovo. Shvatit koliko imamo kući. Ali sam pauzirao, neću još da urade. Stvari mogu ja sad to da unpauziram. A nemam da ostaje loksa, pa zato neću, sad ću to opet pauzirati dok ne dobijem dosta loksa. Vidite, lock slow. Imam još malo vremena. I firewood, ujoj. Da, pošto ima više kuće, više će mi trebati firewooda. I radnika. Stavit ću tu jednog i namestit ću još jedan woodcutter ovako od negdje. Ne woodcutter, ovaj... Jeste woodcutter. A baš ovaj velika je woodcutter, ne može ni da stane. Ne znam gdje ću da ga stavim ovako odmah. Ne. Ne. Cancel. Tako. Namestim ja, evo ovako ovdje sam trebala namestim. Sad imam firewood, pa znam. Ja da nemam, ako nemaš logs, nemaš firewood, fuck. Fik. Ne. Loše. Sjedi to. Ne treba mi ovo. Bitno je da nemamo malo hrane. Oni mogu da se smrznu, baš mene briga. Meni je bitno samo da imamo dosta hrane. Evo, seko, sad će imati to dosta. Sad će tu biti dosta. Drva. Koliko imam 150? Plus 15, 70, ne, 65. Treba mi trebaš samo još 3. Koliko imam? 50, dobro. Tebe ću sad da pauziram. Ali ne, ostaću. Budi kako jesi. Dobro. Vidimo mi šta ima još tamo. Kako da rade. Samo što treba se namestiti, dobro. Ne, neću da pauziram. Ukažu. Šta mi sad treba? Treba mi firewood. A gdje je sav logs što si iseklo ovdje? Što oni donijeli ovdje? Ne razumijem.
Ima malo firewooda. Radi više. Dakle, vi možete katovati, ja mislim malo. Smijem ovdje skatujem. Skatovat ću ovo. I ovdje. I ovdje. Pa sad se vi snađite. O, ima već zima. Ajde. Žuri. I ovima. Ali zamisli njima svima. Sjedite brzo. Sam još fajno mi crkavaju ljudi. Ne treba mi to. A, krenuli su. Seku. Te oni nose taj log. Evo ga tu, nosi ga nekada. Ali imaju farvod, imaju, dobre. Gdje nosi ovi te logs? Pitam se. Evo te oni nose. Dobro, ne trebaš mi ti. Ajde, brže. Brže malo. Ja nisam malo pauzirao, pa zato mi oni ništa ne koriste. Eto, vidite da ide to. Ja se pitam da je to išlo. Joj! I to bi bilo to ljudi za epizodi. Ja sam Furija Srbijan i vidimo se u sljedećoj epizodi. Bye!